Yes bakumira Rwanda TV want kuzuza Toyota amahoro y'Imana nabane namwe muhitiro cyo gusuza abadukurikirana bari hirya no hino mu Rwanda, hari abadukurikirana bari hirya no hino mu karere ka Musanze, mu ntara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Toyota mukomeze mugire amahoro y'Imana. Mugani tugiye kubagezaho amakuru y'imikino by'umwihariko turaza kuvuga mu makuru y'imikino akomoka mu kipe zitandukanye hirya no hino mu Rwanda. Hari amakuru y'imikino ubwo amakipe yahataniraga y'ibihugu yahatanira kuja mu gikombe cy'isi muri Canada 2026, amakipe akaba yagarutse mu mashampiyona atandukanye haba hirya no hino muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Turaza kubibabyeraho uburyo biraba bimeze uyu munsi ndetse n'ejo, aho mu Rwanda ejo ikipe ya Gorilla Football Club yakiriye Gicumbi biza kumenya ubusa ku busa, aho AS Kigali nayo uyu munsi ku itariki saa 9 ira gukina na AS Kigali, AS Kigali ira gukina na Marine Football Club ya Gisenyi. Ikipe ya AS Muhanga nayo ikaza gukina ikipe ya Etincelle nayo Gisenyi. Amakipe rwose yo mu mujyi Gisenyi akaba araba yasohotse, aho ikipe ya Bugesera nayo ku saa 9 ira gukina n'ikipe ya Bugesera Football Club na Gasugi United. Ku saa 10 y'umukino Karundi aho Rutsiro mukeba w'ikipe ya Rayon Sports biraza gukina nabyo bihurira kuri stade Kigali PP Stadium, aho ikipe ya Rayon Sports yakiriye Rutsiro. Tukaba tukurarikira n'abafana ba Rayon Sports bati mwitabira umukino wa Rayon Sports kugira ngo mukomeze kugira ibyishimo cyangwa se Rutsiro itaza kubabuza ibyishimo, mukomeze kwitabira imikino yanyu mufana ikipe yanyu ya Rayon Sports kugira ngo ikomeze kugarura icyizere abafana bayo. Mu Rwanda rero imikino iraza gukomeza ku munsi w'ejo, aho ikipe ya Police Football Rwanda izakira Amagaju ku saa 9. Ku saa 9 nanone ikipe ya APRFC ikaza gukina n'ikipe ya Mukura Victor Sport ihuye. Ikipe ya APRFC rwose nayo ikaba ari ikipe ivuye mu guhatanira UEFA Champions League, ubwo ikipe ya FC Pyramide yaje kuyivanamo yikuyemo rwose yihanangirije itsinze ibitego 3 ku busa. No mu Rwanda yakaba yari yayitsindiye, nayo ikaba ije mu kipe yayo nayo yahinduye impinduka. Uwo twababye ko muri Rayon Sports abakinyi bayo bagarutse bari baragize ibibazo bitandukanye. Ikipe ya APRFC nayo ikaba yakoze impinduka mu myifatire y'abakinnyi, ubwo abakinnyi bose mbere na mbere bahereye muri discipline, ariko babyaye ko bagomba kuvanaho imisatsi bakiyogoshesha nk'abana beza kugira ngo barebe uburyo ikipe ya APRFC yakomeza kwitwara neza igatana kongera gutwara igikombe cya shampiyona, ndetse n'umwaka ukurikiye kazaja muri UEFA Champions League ikareba uko byagenda, ndetse itegereje kugira ngo irebe ko yabasha gutera imbere muri Afurika ndetse no ku rundi ruhando. Ubwo twabibabye rero ubwo shampiyona igeze ku munsi wa 4 wayo, ikipe ya APRFC ikaba imaze kugeza ku munsi wa 2 ariho igiye gukina umunsi wa 2. Uburyo urutonde ruhagaze mu Rwanda, ikipe ya Police Football Club Rwanda niyo ya mbere n'amanota 9, ya kabiri ni Marine FC y'Igisenyi nayo ifite amanota 6. Gorilla Football Club iri gukina na Rayon Sports niyo ya gatatu n'amanota 6. Gasogi United ya KNC ni ya kane n'amanota 5. Ya gatanu nabwo ni Bugesera Football Club n'amanota 5 nayo. Mukura Victor Sport yakina na APRFC nayo ku munsi wo ku cyumweru ni ya gatandatu n'amanota 5. Ya karindwi Rayon Sports n'amanota 4. Ikipe ya Gicumbi Football Club nayo ni ya 8 n'amanota 4. Ikipe ya Cyene ni Musanze ifite amanota 4 nayo. Amagaju ni ya 10 afite amanota 4 nayo. Kiyovu Sport ni ya 11 ifite amanota 4 nayo. APRFC ni ya ifite amanota 3 ni ya 12. Ya 13 ni AS Kigali ifite inota 1. Ikipe ya Etincelle ni ya 14 ifite amanota 1 nayo. Amakipe afite ubusa na 2 ni Rutsiro na AS Muhanga. Izi akaba ari amakipe nayo akomeje kuja mu mirongo mibi cyane, aho ari amakipe akomeje gutsindwa cyane rwose hagati y'ikipe ya Rutsiro ndetse na AS Muhanga. Ese aya makipe akomeje gutsindwa hakiri kare cyane biraza kugenda gute? Ese amakipe hagati y'ikipe ya APRFC ndetse na APRFC ndetse na Mukura Victory Sport, Mukura ko muri minsi imeze neza cyane. Ese amaherezo yayo nayako ikomeje kwitwara neza? Kuko bababye rero tubagezaho n'amakuru y'imikino yaranze shampiyona zo hirya no hino
muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Ejo ku mugabane w'Uburayi imikino yarabaye muri Espagne, habayeho umukino umwe wa Real Valladolid na Espanyol inyagira ibitego 2-0. Mu Budage naho hari umukino umwe wa Union Berlin na Borussia Mönchengladbach, ariko Borussia Mönchengladbach iza gutsindwa igitego 3-1 na Union Berlin. Mu gihugu cy'Ubufaransa na Paris Saint-Germain yarayinganyije n'ikipe ya Stamford, nayo byanganyije ibitego 3-3, aho uko tubibabwira mu gihugu cy'Ubwongereza imikino iraza gukomeza uyu munsi, aho ikipe ya Nottingham Forest iraza gukina na Chelsea ku isaha saa 7:30. Ku isaha saa 10 iki Brighton and Hove Albion bazukina na Newcastle United. Ku isaha saa 10 Burnley iraza gukina na Leeds United. Crystal Palace iraza gukina n'ikipe FC Bournemouth. Ku isaha saa 10 Manchester City na Everton nabyo bakaza gukina. Sunderland ikaza gukina na Wolves. Fulham ikaza gukina na Arsenal, nabyo bikaba iraza gukina mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri Espagne naho imikino iraza gukomeza uyu munsi nyuma yo gusukurwa kwa shampiyona, nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi cyo guhatanira kujaja mu gikombe cyo muri Canada. Ikipe ya Sevilla gukina Malaga nayo ku isaha saa 8. Ku isaha saa 10:15 ikipe ya FC Barcelona iraza gukina Girona. Ikipe ya Villarreal nayo iraza gukina na Real Betis. Atletico Madrid nayo iraza gukina na Osasuna ku isaha saa 3. Mu gihugu cy'Ubudage naho FC Cologne iraza gukina na Augsburg, nabyo iraza gukina ku isaha saa 9:30. Isaha saa 9:30 FC Hoffenheim iraza gukina na Werder Bremen, nabyo Mayans 05 gukina na Bayern Leverkusen ku isaha saa 9:30. Ku isaha saa 9:30 nacyo RB Leipzig gukina na Hamburg CV. Ku isaha ya saa 9:30 nanone Wolfsburg gukina na Stuttgart. Ku isaha ya saa 12:30 umukino karundura, umukino kabari mu Bayern Munich kwakira Borussia Dortmund, nayo akaba ari imikino iraba ikomeye cyane. Ku isaha saa 9 nanone ikipe ya Lille gukina na Sassuolo. Ku saa 9 nanone Pisa iraza gukina Hello Verona. Torino na Napoli nabyo iraza gukina saa 12. AS Roma na Inter nabyo iraza gukina ku isaha saa 2:45. Mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 saa 11 zuzuye Nice na Lyon. Saa 1 zuzuye naho Angers na AS Monaco. Saa 3 Marseille na Haro Verona, nayo akaba ari amakipe araza gukina. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero tukubashima tubajya mudukorere subscribe, nyabuneka mukoresha ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rwacu rukomeze kwaguka, rukomeze kwagera amakuru y'imikino kandi yizewe nyayo. Turakunda cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.